Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Ye fa malu lua tulava ya tu vai fina ngalo ni vai ngale afiafi tu sai foi mer fale tonu for tsa pokalame ye ono lunga la mole telefoni amene ya tsachono ne vai ngale afiafi ya la le fa ina le ole atse fa wa tu tsa pokalame ono na wa fale tonu foi dia wa nanga ya for telefoni ya tsachono ele ave for telefoni mamia fale tonu fele onanga ya mamia tato tu poi foi se langona fano no ya langa ngai fa tsai le tua mana o mia pele fa wa pele o nanga ile tua ya langa le tua ne venga la filo fina ngalo tato tu si fai tau ile titolo mta poi lua no mo fa tsa me fa me semana tu mo tato ne fiafi ya fai oi ma fa malosi ile o fa vai fai na ka ko ma fa malosi ile o fa vai au oe tau talatu me tu samale mta upu o lai fa yatu tu ina ya matala ila tau ye fatu ina ye fa uta ye fa maoni le fatu atua male alofa male on sai ye fa maoni le fatu atua la ka kala mai tu ina ile fa penga ko inga wo vai ma ko inga wo ka ko inga le hle ile tiko sfulu o sfulu ngai kuaku le ai o tato uma pole alo tsala vo o le tu pali mene fe me tato fato ina pe ke la kikia fe me o tsanga tete matsa o ile atua o tsanga tete fatu atua ile atua fe me o tsanga tsa me fa ko inga ye ku mawa me wa vakwe le nganga o le atua ye ku mawa le upo le atua ya ka ko sika ifo e fatino le fina ngalo le atua fato ya ina ngai ka kala fato ya ina wa se o lo me yo makua wa lavar ko fama fa ko kanga e lo loko lavar ko fama fa ko kanga ye wa makua pe yo le kanga le au mai fe mai ya fato ya ina mai ya matsahala amene ya makahala I por kalame uma ya kako makahala I me fai pe foi lá fale tsono foi por kalame ne mai ngola fiafia ya akong foi wasasi foi au nanga po fale kong foi bule se matsahala se tsulo foi fa fonga ne mai ngola fiaf ya ole nganga lava ya fia fa au pe au nanga mole tsua fe me ya kako makahala ire ngatsala tsupulanga wa fa pe ona la so alangona ina le le ngale le yo le tsua bala so fa tsua ile atua me ya walange ngaka ngalo wa e continue e continue ya ele olanga au na ile atua ile fapela la fapela e fualo la unanga ile atua lo kala voma lo la kiki ya fa me o tsoto ina ya matsala ila tso ya fato ya ina ya fa ko ya inga ele fapela fa me ku e peso makua la vo makua ko ya inga kama fo inga ile wa makanga ya fa ko au sika ile le ma o ma wa alo ile ngaluwenga le atua polo fo inga fo o le soifua ke au ngai le atua le ai o le winga nga por kalame o le nga first fight out mai ya also ina ya matsala ila tso ya fa atso ya ina ya kako fa ko ya inga ile upu lo kako holanga fa le nganga amene ya kako fa ko ya inga ile holanga fa le nganga mai ya kako mausali mai ya kako mawa ya kako makukua ile upu yo foi lá pe feme o tato o tupulanga ka le feme o isi longa o fiko fa fiko se fulu nga ya kuid ilunga to la to soifua fa pelia menanga ka ko inga ko lava yo nga luenga le tua malo langa au na le tua pole o tsala vo o le o tsanga tsa nga ine le tua e kere fa kali fa pese fa ko ya inga ya kako makukua ile upu ya kako makukua ya kako lo na tato au na male matsau au na male au na male tatoa male alofa au na male ono sai langa fua ngai fua male tsangata fatu atua ale sifa kwa e makwa ile fia mai ale atua ale fa fatu atua e nga piuse alofa ilo loto e nga piu fa ono sai ati oi amene ile isi alofa ke alofa ko so tsangata peke va aya ko le ale matsiva o le ale lima vai wa fa ko nga langa male so fa ngolo ola ile tsangata tsonu
o longa foi si o manga e ke vai kule manga o mie ngai ka ngaka se fisoso ani ai faia o ia ina ua vai asu o ir tangata o ir kanga kai kele mea amene tamau ainga amene kele kupi kele foia kele me ke loe mawa yo ona halia ona ngatsa ile loa o lo manatu tono afame o le alo fole tu fasa fua amene o le alo fole tu fasa fua e tu sala vale alo fole tu tsanga matiba mali tsanga mau o mali tsanga mali tsanga ngasala mali tsanga mali tsanga la ya mi tono la ngala feme Famela fe pa yele tu mai o kele sau mo e malolo anga o sau mo e mama o kele sau mo e ametonu anga o sau mo e anga sala nga yala ko fo ile sala mo baba aina me nga e fua mai e lo tatsoa o la fatu tua ile tua amene wangi fapea kakofa kua kakofa o kanga kafa kua o kanga kafa kua ala kilo aku kinganga ilo ala manga o mia de soswani ale ngeya ke ngofu malau akokupi kinganga eva aye ko la kumula o sei mea imea o mite au nga soswani mo nga isi ainga ala me ke ngofu la ma o ia ale menga nga femei ya fatoya ina ma ya tatoa matsala amene ya kako makukua ile ilo kako wola fale nganga ya kako ilole nganga male musu mayele nganga pa ia alofa ku ya pai alofa ku skoe ingola fai amene si alo avelo kupenga avele kupenga ikongola akoi ave se me so swangi si ingo o la fai se vai lo sanga ku me pe ke ape alo aba ni vai mo nga kai nga pe ko lu vai mo ki alo ave masa nganga e fua mailo wola fatu atua ile atua amene e ke alo wako foi la malo wanganga e ke manga o mia e ke sosoangi akwa e la ngona le tangata asia langa o ngaya tai oele nganga pa ia e fa tonu oele nganga pa ia e usi tai oele nganga pa ia e ke makala amen e tela ngona o ka makala ngakela ngona le musumunga le nganga pa ia ole atua fa tino le tangata matala le longa o langa fisosoani malona soifua wa umana wa umana fa na o ina le upole atua po wa fa nga po wa o ina le nganga pa ia e faatino tangata e kailo kanga kale mamla ma e amu e amu fa pe o ka se fia keli ai ko kikinga i foi su e mai se fa pe o kam fia keli manga o se kilo mai kanga ka manga o se ai le fa pe ngar fina ngalo le atua ya ka ko fa ko inga amen ele nga ka nga fa inga fa malo si au ya paulo ilona i tono tito ai ko manga o mie foi ai ko mga omia fo ele atua amen inga ia kako fa kingolea kako fa kingol kako wala au ile sangata fa atua ile atua amen kako kele o ma inga fa malolo inga pero ya kala lenga kako fe le fecha wina fo ile super le mawa mai fo ile super le roma mareko amen pe male roma mareko ya mareko ile afingi praise the Lord hallelujah hallelujah Jesus ngai le afingi fai kau ngai ile fa fine le sa o ile tanga le supa le nga wa kwe e ave laiwa poto Yesu male moto sangata la unga Yesu wa ki ile fia tangata ile fa alongolongwa ku wa fa kumulia i male fale ato arnge fai lavale wa unga Yesu apo ya ku Yesu fa Yesu me me yo sauri singa mai le supa ameni le loto tali tono ma le loto fatu o kanga oi avele mais ole supa aya fa pele fatu ai lunga ola supa amen efa making nga kumu fianga finga wa inga ia ole ma ile ya au Yesu inga ia ole ma ile ya au Yesu inga ia malolo tsanga mai o mai mal fatu va ai making nga kumu le fale la alu la unga Yesu la alu fa so Yesu le moto tsanga inga ia malama ma ya akili tali tonu tsanga ile atua amen amaya
mai o ifaka kala lungo piko lungo kawa lungo le fare aya kuku ifo tanga tama kan ka supa amen ya o inganga isila fie le atua loto tanga te to fa ngawa ko ya si ya kule mai le supa amen wale fa kali se yo ya ko ai wanga lulu nga ye fatino le nga lulu nga ye fatino le la to o nanga asia ona ole ya ona ole fatua tua amene fu le fatua tua ngala inga kukuma kula ima o fa kingo nga luwenga la wale popole pe fa mai ka lai mai lunga pa ole menga ngale ya o la vre tsanga tsama e por supa ya iluma o Yesu amen me o sila fie Yesu le motso tsanga tsa fa mai ka lai la valunga me le sole fatino amen la sila fia le Yesu le kau mafai ya kwela ngo Yesu nga ke sila fia me uma I loto mafina ngalo amen la sila fia fo Yesu o ka fa pe Yesu la yalu le la unga la la yalu la na le fa so Yesu mala unga ku ma wa ku itala le leyo le ole malo le atua ma vako kanga ka nga ya tonu tsanga tsa fatu atua ile atua ave meya ala wasila fie Yesu nge ya ile pole la Yesu ye awa wa makwa sila fie le atua loto tsanga tsa la usi ma nge ye ko fa wa ko va kule ma amen ile fa atua ile fa kali kanga ka pe meya la wa kari kongo ala usi ma mfatu atua e ma faye Yesu amen e ma faye Yesu ona fa malolo le lato tsanga tsama ile ngo ko e ba ko supa e ma faye Yesu nga ko fa ku la e mayonga kinga ma mafkianga amen ele yola yo so me se fe ko apo fenge menga ka kala lungor ka wa lungor fare a tu wi foi la lo ma supa ma ku wa ku ya Yesu me ya na fa tu la ya Yesu amen na fa ku la ya Yesu le supa amen wakele foi la ma elenga tena fa tu la ya Yesu mafitala ya Yesu wa fa malolo ina lo mai aya awange koya sala elenga tsala ina fa malolo Yesu le mai ile mai ya ai wa ko kilo fo le lau chele o tsangata ye fo ima vengo fatino Yesu wa kile le kali kongo la koloko o Yesu o ye ole yalo le atua o Yesu o ye ole atali ole atua amen o ngo va venga ele ai se kanga kai kupu ngi va venga fa pea fa pupula tsa waso ku fa sa va vali pipili e o fole mai supa le wa makule o kala kongu ye ile lau chele o tsangata sa poto ma ya wa onga a Yesu amen le wa kilo kongu wa me ka ole va venga fa pe kanga o ye le ai se vanga ngale atua ngake mafaya onga fa kupu maingi ya va venga se mafngale atua ngake mafaya fa pupula me tsa waso e mafaya ya fa kula I pipiri e mafaya ya fa ka kala ngu e mafaya ya onga fa malolo mai nga ale o ka konka kale ai ele oi se ko fa kali o le la kova ai o kupu va benga o kupu va benga ya Yesu amen me fela nga po fea me e afio ye ka ko li fa ola e o malong au so o mo waku mo fai kala inga wa pe wo lo fi e tsangata wa ya tsila to le loto fa atua wala kova ai va benga o wala kova ai fo ile kele o me wa faye Yesu le itelo tsangata amen fa penga fo ile tato o tato tsangata fa atua ile atua e fua mai lo tato wala fa atua ile fa pele fua ole lo fa male on sa enga sa we ko fa mai fa ma on il fa atua ya amen ya lo fa male ono sai amen ka ko lo fa ele ya se opole atua ka ko kele ka ole opole alofa wisu ve mai fa ka ka ole alofa amen fa ka ka ole alofa ai ke lo ole atua ele ifa pea menga o ole oki le sai linga le atua mo le lave ingor tsangata ele fa pea alo ile le fa pea alo ile atua le alofa le atua amen pe yo menga ki kanga o bia mo va ai ile alofa le atua nga o ile o tiri sai linga le atua ngor sai dingo ka o ye ka ko kwea le leima ia amen ye ka ko le leima le atua amen asa ile ale atua ile se lau pasenge inga ye koya nga ye ka ko maua le ola amen ye ka ko ola ma ye ka ko ya fa na fo wina ma ye ka ko lo nga ka ko
kako ana mtato tu e mata tau ile atua o nga wa koe faula ina tato wa koe fai fo ile atua le lenga mo o e ma ma tato wa atua o nga olo na halo o Yesu Kristo amen mela o fa ma lo si akure ko e ingo Paulo pole apostolo Paulo ia pole pole nei fo itangata oka se foi le não sa inga le loto Paulo o le kanga ka fa mango ina le atua o le winga ngala ka kala le ka wa batu ke lo o kanga ka fa le atua va benga o fa ilo fa le atua va benga ke e ke nga wa inga ye ale fa akingo amen e ke nga ele fa pe fa mango o le atua nga ngo fo ile mamanu ya nga ba ko le atua ya ke oi amen la nga le ma rekonga es fuma no fe pasuma le lima ma rekos fuma le no fe pasuma le lima amen suma le no fe pasuma le lima sofa ma rekos fuma le no fe pasuma le lima ai fai mai ele foi punga fuma le no o le fatua tua ma paptiso ina e faula ina ia o le fatua tua e fasala ina Saulo fsuma fitu e muli atu foi nei fai longa ie fatua tua amen mai e muli foi nei fai longa ie fatua tua amen aya e nga winga angale aingi fa kwa e kelo ka ko au kersiano ka kele kilo ia fa malolo foi au na le tua ai mese o au ka ko umala vale ka ko karikong ile fa fatua tua ka ko le faulo iskript en febe o mo ku aku ya che le pule male mana ko ke o ye kalai fai kala ya ku ngu uma fai umala ya no maso wa ko fai kanga ka maso fa iloa ku ia ile mamalu fa iloa ku ile na fe me muli ats fo ine fa ilonga ye fa tsua e tsule ila tsote moni lo wingoa fa ai me ku kupu mo me ka fa ku me fa ku ai o le menge fa ku e fua amen e fua lo fa tsua ai kere ka kalanga ole upu male ngutu ai kere yalo ya engalue lo wo lang fa tsua amen ai kere yalo engalue kere yalo enga lue pe al foi nga fa mai muli ats foi nei fa longa ye fa tua Saulo la ele male lisinga ya mai etule ila tsote moni lo wingo amen fatua tua ya Yesu Kristo e mafaye fatua tua male loto fatua tua male loto tari tonu e mafaye lo watua wa foi mai fa nau ya halo mafa nau e mafaye ka ko le au kersiano ele fa pero fa ya ko ka ko wo yai male wo makoi perfect ka ko no le ai e apalai lo tsaso wala fatua ile atua amen o ka ko fa kingo lola yene o ngaluwenga ma mewo mo fa sino fa ilo ile atua au apostolo fa ilo ile atua le moto tsangata e a on ka ko ngaluwe inga amen ele fuala ka ko wala fatua tua pe ka ko le ngalulue amen pe ka ko le kango fia fa o ngale upu pe on fa mai fo ile titsonga mtam o ye tsala tu imea e tsusta malemta upu e olai amen le ka kala ka ko le upu le atua le upu wa tsato fa tonu tsato e ka ke la bebe uma le upu le atua amen haleluya e o ki ka ko pe ma ka ko le upu le atua amen mo mai foi ka ko ke le alofa ka ko ke ola vai fa pizza mama na fa pizza ya ke vai ko ke mo se o menga yenga lue inga le fatua ai fa mai au oi o tsanga tsalo ola ile fatua tu mau fe ka ko fa ko inga ka ko fa do makukua inga ia ka ko ngalu lue fa atino le ngalu wenga le atua ele fa pe ngalu fa pe yo wa do fa ngalu o langa ile o kala fo fa pe wa lo kai le o kala fo wa fo le fa ngalu o langa lo kai le tim wa lo ke ngalu mai or ngalu wenga le fe ngalu mai or ngalu wenga le ingisi le o e fa penga ele fa pe o ka ko ngalu wenga le ka ke ngalu lue ka ke mika ai amen ai ka ko ngalu lue male loto tali tonu ile atua mara tsaso wala fa atua ma ya ka ko ngau nga ia va ai tsangata amen nga ia va ai tsangata le lalo langi wa kukupungi va venga yo tsaso tsangata wa kukupungi wa yangi ngi me wa fa ai lo ile atua langa fa mai ile fe pa ya ile atua nga ka kala merikusinga ale venga dia Mariko ava mai
e muni atu foi nei fai longa i e fatu atua e tutulia i la tau te moni lo wingoa amene aya lua e tau tala i la tau ingangana fou amene ki no ia ka kau kala ingangana fou me fa me e kau kala i pi a mo iskangaka amen la ia lu nga luenga le nga pa ia la uma kwa i fa kumuinga oi on lo fa kwa amen aya ala amu fa pe ui e pe uma wale anga le uno sikenge wo pe uma e ngale fa pe la almera no waru ka karkala ko kasinga ye au wala ai ngalo le tsangata le ai ole ala ngaluenga fa atino o feke anga ye e ke kau kala lava le manu malo Yesu Kristo ka ko ke kau kala le manu malo Yesu Kristo ka ko ke mafai inga fa kingo ka ko kiuke fa kingo ka ko faiva le ngata ilungo le ala o ko kongo me o ka o fainga luenga ai me se foi ma ko le ngo foi fale ai nga luenga fa sino foi ko kongo ya e fai ale vi inga ma fa sino ka ko nga luenga peke su i pole arko inga nga luenga nga ke nga lue ai fai lo manga fa ko anga wa nga luenga ko kongo lo official lo enga lue e ke pese de vi inga i tono lo loto amen e ke fa mangu mai le atua me lo loko kari kongo ma lo loko fa atua ma lo loko oli e kopu pe ke mi uma lo oli le atua onga oe orka ngaka bua o fa atu muina ile fa atua ile atua valu e ftango fi la to ingata fai foi la to te inu se me oti ai peke kango kulenga ka femera nga kafe ai male ile se me ke fa ngai ka ko kilo vola ile tsala le ko ya ingale wai ile ko ya ingale ya po te kanga ka fatu atua ringe yo tani yelu le sala fo le luo le ona amen le ngala afi ale ala ko au metani yelu nge vai nga ka komkau onga ore tsangata fatu atua ki nganga kele ye fai kula fongo kongo le malo fa me sa ko ka awange ko mo skanga ka kakalo awange ko mo skanga ko fai ka se kuspaia awange ko mo skanga ka fa soa kule fa me ale fo ye kamaro tsani yelu e va ai tsani yelu ona tsemia tsalo ile atua kai au afi ole po e alu le tamalo ai kakala le fa malama le fa longa fa kakalo ile atua ma fa tonga ile atua amen ulafu ile nganga ile atua le fa peonga ma fa lo totele foi tsani yelu matali tono ile lo tsani yelu wa yo ile ka contract tsani yelu fa pe ya fa ya le meke finga ngalo ye tsama fa foi le alfa salanga o mai ma kwa kango e fa kari kongu kanga kari kongu le malo ringe kango ka waku le kupu ka waku fika ka waku ka ole kakalo ngala kakalo le tsanga fa atua ile atua amen ile skanga ka fa kwa ile atua ka ukala vai amen e vai kro o me fa kongo va pe ya ole ala yang ke ya lo fai mai o ile ya ila e va vi pe ma ka o pe fa ki kango fa mia ki nganga i lo tsani ye lu ka le tulafono fa mia tsala fa malama aya tsalo ile atua va aya ku lo na tu tono lo na lotso amen la kala ngo ile atua malo na lotso tsali tono tsala no ile atua malo na lotso fa atua la avatu ile atua mo moli atu ile atua na mana onga mo moli atu ile atua lo na lotso o se lo fa ya lo atua ngai fa salanga mangei por kalame malo fa tsau tsama ye yanga le me ya kia awangi o fa vai awangi avenga me walu ikau ya o fa fika o ma me e poloka lo oli ati lo po upunga le kau kala ka malo ka ko foi o pere e pe fa ka ika amen le kau kala ka malo tsan ye mengai wanga nga ave mo lie no mortsup amen le tsupu foi e ma kwa ipele ku ka malo nge tsan ye pe ka ko kilo ye ya tsan ye lu tsono le malo sa fa mo inga le kupu amen nga fe meme ya ile manacho tsupu pe esik kalo fa ya kan yelu langa lailo ele mo tsanga tsa fa tsua e ye ile mamalo le tsua amen e ke kaule ya le fa ilo aku o ulo ke au na ile tsua o ke fa ku ile tsua
e ke kau le alo foi va kure kala I kangaka pe kau le ai le o tele lawa e le o tele lawa mio e le o tele lo wo langa au auna e le o tele lo wo langa tsalichonu mea kako ke fa kingo mai pe on kau kala ele upo le tsoni nge yafi o mea ngaya e fua mai ya ke oil sanga tsalichonu le atua matanga fa tua fe mele ia onga fua ina mai le atua ya te oi wana mea lofa o le ale kau lo au nanga o le ale kau lo kau kinga o kuli vai le leva le po o kuli vai le kai au o kuli vai le au uli e ke kakalo le atua kango le atua ya fa ku lai oe e fa shine oe le atua e makwai kango le atua fa I loa ku oe le lalo langi e tango le atua fa I loa ku lo kangaka e ke kau le alu e moli mau aku oe amen e ka moli mau o ngaluenga fa tino e moli mau la wa mio e moli mau la wa mio e moli mau lo wo langa oe tangata fatu atua oe tangata talitonu oe kangaka ke lo alofa oe kangaka ke lo oe tangata te lo alofa oe tangata te lo ono sai me tinga o tanga tselo fa pale I fa fitsa uli me o mai lo tatso soifuanga male on langa o fa alongo akulo fai ai se tsudo le ma fa fonga o ka wa nga town ai o ile mlumo le atua ai ngame uma ye ka ko ko vave on ka ko fa maulalo ile atua mka ko ko vala au ile atua mai le kalinga mau ka malo tsani idwa femenga wanga avetani yedu ale lotso tama tupunga ku waku ile atua amen ku waku ola ilo o ia olea o le sangatsa o le atua amen o le kangaka o le atua e fai le atua va venga amen ai fa fe kai foi ke kilo foi por kala me le plan le atua le soi fu tani yedu le nga fa ola inga mai la vale malo le mai le menga fo o ya tani yedu amen vai le mele fua mai o tangata fatu atua ele nga o lo inga o kafai e faola inga ai uma le nga malo o le tangata au nei le atua o le tanga manga ko o ke au ngai ai kupu famia mega la usul kama lo le tupu ku lunga le luo le ona val out san yelu ve kan yeru ai kali mai male leo maro si kan yeru ne lo fionga tupu me wa ke ile tupu falunga Paulo skangaka wasao mai le luo le ona amene kangaka fa sala ngar konge kwala mpala konge ai ke no mo tsanga tsa tua be fa mai ave o ku o me ile afie kede mu sakaraka me sako mapteni ko levinga kongi kongo lo nga mu asa fenga o ya menga kongi ko ko le va kunga ai va kunga ku ko fia me kaka ko fa me kaka ko fa ya Yesu amen fa fetai le atua na kere kula fo ingalan fa na amen le tsangata ono sa e me tsangata fa atua me fa o siela e mawa mai lo fa afika uli oka ke ia o ko fa vai ke ia malo si anga o me fa fika ri va ko o ki fa pe de aila si de yali si de ale uska ili kula fo ngolo fa me ongi ala mga omia ale au nanga le mga ole atu se ka wa yaki oi ngala ke ya wa efiu ale ka ngole atu fa ali ya ku va venga ya ti oi fa ali me fu va venga ya ti ngala fa me le fion pa ya le atu ngale ile tito fa mai ya o ya fa pe na fo ilo matua ya mio ila tso le ya mio atua awa fo ine fa tua upua awone fa apolonga ina ila tso ile waina ya faima o imele lei amen fme ya alenga ko foi fa ko ya inga ya fa lo makukua foi yo foi ya ka ko ya wale kala vo foi ya mo ya le o fa na uma fa ya te cho lua ya ala ya ola ka ke ya le e chile ko ke la ave me ya fa alo o matsua amen ya ka ko fa alo makukua le ngalu wenga le atua ya ka ko fa alo makukua le upo le atua ya ka ko ile fa pese ilongo wa ilo makua fa isi fa me o ka le olanka karo ni lo makua wa makua ala fa me ya fa alo matsua ka ko lava ya ka ko wa pole alo la ikiki fia o yo la fine male o le atua ka ko fa alo makukua amen o ko ke fia la ki fu ma ka ko ka ma fa Yesu lo ka ko lang au na ile atua fa pe o ka ko lang ai ko ke la ki ai
ia kako wa faalo o matutua ile upo le atua ia kako faalo o matutua faale nganga amen ia kako fa mai auange kako wa ngai faale nganga ngai kako le wainga amen ia fai ma o au tina imele lei ia fai tato ma o au imele lei auange ka ule ngai kako se mea kaswa pia ia lale ia se kulofo ya o putsoa fo ilo tangata ai langa o me o kukupu ia ngale ngau ngai lo la ko o ka malu ela kwade ia o langa fo ngai ka ko kilo yai ile o langa ai le ai ile o ila se tangata wa fa lo matua fa lo matutua amen ia fa lo matutua amen ai mo ka fa lo mapekela ikiki ape au o tangata fa nga inga le ngale wenga le tua ka ko fa lo makukua ka ko ku mawele on side ka ko ku mawle fa pale ka ko ku mawile alofa o le fa mahoni le fusio nga me uma o le alofa le amen ia ka ko ku mawle sa so wala fa tua ale fuoka ko wala fa tua ele mafinga ka o ka ko se fa fine ma sa tali o le atua pe ale ngi fua e unga piu mangi fua le nganga lo fua le tsaso wala fa tua o yo kanga ka ai o yo kanga ka fa misa o yo kanga ka loko leanga o yo kanga ka fa mawalunga o vale ngi liside lo ko mo kanga ka ale fa aile tu mauluna loso fatu amen peke ngalue ngale tu aya ilua oyo fua amen ilua la au yo na fua amen ilua le si ai la ilua yo ngafua ilua le skange ile ai fongi fua ilua la kal le okeki ilua le makelika ilua umala au la kofua fua mai foi la au okase au le leyo la amen o le aka foi ngale au mai le au nanga itsato le tato wala fatu atua ia fuor ka ko wala fatu atua ele ngale upu male ngutu ola wa mio ya le okedi ko ai malo fa mahoni amen mai le au supa le supa mali ngau nganga we le se fefe we kan va pe efeika mo ile ainga yo ngale fa le faire por kala me pe aka ko wo kala mai dunga ka wadunga ai ole loto tari tonu male loto fatu atua e malo lo supa ile e malo lo langa la me malo ko fa kuwa tumu tanga se fatu atua ka me milo kanga ka ngesi mai e o mai le ka o mai ka sa ili me se awala sila fia le atua loto tangata amen sila fia le atua loto le au si mai amen o makwa ikari kongulo lako fa kuwa ase va ai pole ase awala mai ele fa kali se ngao le fa kali se umale awa onga le fa kali se kai o le kai mea ka ungo yo kai whainga nga whiinga uelo ma lato loto whatua tua ia hola le lato ia hola le lato mai amen kakala mai nunga ka walunga ko wifo ya Yesu kwa ilo Yesu makuwa kali kongu le loto Yesu hale nga ka fo ilia ole fafine puna toto amen elema fainga nga fo ifuor tsangata la alu male loto etumu le fatu tua amen nga ova venga fa ria le tua nga ole anga le lei markanga ole tua kali mai le mana ongor tsangata fatu tua amen ailema fayonga kupungi na venga lo wonanga pe afai or tsangata au na aya feyolo fatu tua ile tua amen o fucking onga fa ikongo ka ko inga mese for ka ko langa fa kersiano langa de wa tsato le upu fe mai ngau manku aku ya ke o le pule mana ola ifa ka la ya kuma ma faiva venga ngau ya te oto ele nga ka nga fetsa la Yesu le au so ai fa pe nga fo ya tsato le au Cristiano ya tsali imana fa fine ole atua ela ka kaukala la ka fa ngau mo mengi yo mai mai mero ma fa fa o que nga lue lo ma fa pe o feo yele pule mana na o mai ele atua mo ka ko kilo yo kalima petama malo ese sio kalima o que kilo yo ulima le kilo ke ni mai o fa nga o kilo petama ye fa nga inga ulima ke mi da kakango e fa ya ko kalima matsalo luma o le atali o kilo fo ipokalame me uma ikongo upole atua ala kikango ya fa chino le upole atua mo kaloko la like kikali kongu makafa kwa ema fai nga fai Yesu fai au so lako uma no fa pe on fa tu ile tu la me la kale ma fai
ela ka faila ka kala ngola ka me kiki pepele le a o si feme o le ila ngai fa penga se o ka manga ka vale vale solo ye mo le leima a fa pero ma fa o le nga me ka o le ila e sa o nga 5 nga me o ka le mala mala fi avia ai solo ave le ila ave a le o tau tala tu le upole atua o le kapala ingo le tanga fa atua malo tu tali tonu ile atua e ma fa ye le atua e ki tanga la fa tino le upole atua fa tino malo tali tonu le upole atua e malo lo le ma ia yo au amene e malo lo fo le ma yo kalima o ki kau kala tama e fa o ngama yo lima e malo lo e se so lima e malo lo kama yo lima o ki kango ki kilo fa pe over ai yo lima tama fa pa ia me yo kalima amene fa o ngama yo lima ka kikari kongu ai ke fa o nganga o lima e ka kalo lo le ma ka kango ku o kalima le ulo la ka mai kiki po le manava o fea maka ke fa solo ye la ka maka kakalo malo ko kari kong lele wa malo si fa le wa ko ka usanga le la ko le wa ka usanga ala ke fa pero ma fa se le yo le atua amen e ka kere ki nga fea via o ye vai kemi le kemi ka kere fa atua maka kari kong ile atua e mo o loku yang ale umaka saule fale le se lo tsari tonu le se lo fatsu atu em fele atu ya o fiare me mo me le fo le mai male mai via a fa ya sa vai le ka o mai e mangu ya se o ka me fo le sa vai via sa vai ngo foi se ai nga sa vai fo fa pe o kwa fa le la kai ne e fo nga e ma wa fo se o kam e ke ku e lunga ke alu esa no tsa inga ya ko fa fo ile manos pe wa fa mo le fo ma ye le le ka ki o ye ka la se sa mo ake lo oe o ka ko mala le upole atua o ka ko yai fo ya ki ka ko le pule male mana ka ko ke soli e ka ko fa kingo nga luenga e fe ku o ko ile nga le nga fe ku o ko nga luenga le nga le mai sa we fa popole tsa tso sa we fa e au mai le lo so popole au mai lo ko fe me ai amen al swa fa yesu ave este nga la ngonga fe me ai le kar kongu nga fe me ya awange ya awani fa tsua upua au ne fa polonga ina ila tso le me ongi fa kwa upua ka ko ai ka ko ka ngo fe fa tino ma le tatso lo tutari tsono me fa tsua dem faile tsua me uma amen mo tsanga tsa tsala fa tsua sa vali ma fa tino amen e ka ko fa kingo me ka ko lo ko kali kongu ma le tatso lo tso fa tsua ile tsua e ma faile tsua me uma ya me la le fa me nga ma ya ave ko tsalo ile tsua amen e au mai la ile tsua fa sino manga amen e ka kala mai fo ile nga ya tsi oi ya ave fa le mai ele fo sia le mele ke fa nkule au mai kongolo lo tso nga ke do oi ka wa yo le lo fa longo amen o le ngolo kala ka wa yo le lo fa longo o le ale mele fa longo ko kala mai lo tso o le nga pa ia nga le tsua nga wa au mai ya ke o le fa ko ngunga kulunga le fa kingo ave le fa le mai amen fa kala me le e hola yo lima fa e o lima lungole pio la kanga luenga fo ile fa lo fa na amen o lo fia fa longo fa soa au auna wayar kanga kai fa soa ka ke maua kulungo po kalami le nga kai ministry kai kasi ai mase fo ya por kalami foi e foi ni por kalami o ka konga lulu ko lo fia ya asha ngi kanga kai le manuwi o le atua yo la ko au ale nga ka foi lia o meu fai lo ele atua ya te la to ele ma fe un ka ko mo ngi mangwi o le atua pe ka ko fa ro ko lua le ko mau ka ko fa tua nga fa mai o ke fa ko o kan fa ko e ma fa ngo o fa ya e ma fa ngo o kan o fa kingo e fa ai ku wa ku ro isi ke ia o fe o inga ele finga ka yang fa kingo kan ka le lo fa amen kere ka ka lo kere fa kingo le lo fa amen kele me ai ave fa ka nga kele me ai al fa ka nga le mga ku fa ku kwa oi le mga e ke lo oi se o mea o manga nga mai le tole potso male mala malama ya titato la ngai ungi mea skanga kanga fa o mea ai le tua fo wa ai mai kako kau se lo so fo kau se awala kako ke u nenge yo mea ai o kope aka koilo aku kanga kala manga o mea ka ke va ai ke lo le mali yo mea le tua
Maria o me ale tua e winga la kala mali ya e ke ngofongo fakwa o ye kile o mafau fau semia ke ye konge ke skanga kai lo kama fau fau ke falon kulu kala kala mai me e kal fai si fa fingeo po ha mai si kenge po ha mai e wanga la ko so kong lo ka vale ya lu aya e wanga kala ko so ka vale ka wa me ko fale ya o kala e mangu ya fa kai la ya apeka ke fa mai ya e o lesis unga umal mako kuping ale kangole kwa kapeng o ekale afseme fa ka useme asila uso sila kwa ngange malonga ai ngaman ale ngai ya mo sky de late falongo amen aya femela ile fa ipunga etso ye fa pena film fe pe fa ina ia la tso wa tso ifa fine muli la tso tsalo lo fa tso ya la tso tsane ya lo fa tso ya la tso fa now ye fa utsa ina tso ia lenga o ya tso sile yo la tso ainga yanga le yo susta ya tso ya la tso la tsane ina ne upulenga ina la fionga le tsua ngai upulenga ina la fionga le tsua amen kele o kinga o kaloka aka fo ye fa so nga fin mako ekalesia ile la unga fo ye ale mato tai vos mato ekalesia le ftu no o kala vea me kinga la ngai sa o le ye ke mi o so fo ye kokoma walunga tina le lo le inga amen ya kerenga o sovale atina akero inga wa o la ka kole upole atua wakakoka ngofila fatino le kako wava ya tato tani le kele fa pe va ko fa pe me o kele le lango ka va ku lango le o la fatu atua amen ke o la fatu atua mai ka fa kingo I say for a blessing au mai le atua manu ya mo ka ko amen aile fuor ka ko fa tu pe aka ko le kango ya ngaluele upu amen pe aka ko le kango fe ngaluele upu amen wa fa ve kai ele ka ko le kango fe ngaluele upu le tu amen mali ya o fa pe e sa o le fifi lo ka o langa nga yekile keso ko do se tu lo fa longo fa fonga ya nga tsa fo ile nga so ko do mo le me o langa fa pe nga langa le aya sa kinga fia down ai ke lo ai wa masalila Yesu lo tomo wa ekarikongu langa fa mayerea pe me fe punga lima Yesu sta yati ala tsani Yesu sta yati ala to lava tsani ina nei upulenga ina le afionga ina nei upulenga ina le afionga le upule awa o tata o upole atua ve mengeke o upulenga inga la fionga pa ia le atua le awa o tata le awa o ya le fatson wa ya fe mai le upuya kako wa sky kako ka o lele ai lunga ni fona yenes kama lo malonga loko fa maulalo malonga nga fa ia inga le kama lo fa manguia ia le atua kama lo ai okay kako le kupa le tupa vai amen amanga ia kako wa mai ya ke iwaka ulanga inga upole atua yo kako wola fa ma walunga tina ai mai kako wa ska ye fa lo mattua mai ya tato ye fa pena fo lo mattua ya mio ila to la mio atua awone fa tua upua awone fa polonga ina ila to le waina ya fai ma o inelele ile nga kai kokongo lo ainga kokongo kako kongo le ekalesia o le asfala potonga lo engalue ai fa onga yelo soifua ngaluenga le tua kanga ku yelo silau pasengi le awa onga o le upole tua fa onga ino lo tangata apala ingolo wala fa tua ai se kango le tua ya fa mata le lau tele imanu wie fa manuia ya te oi ya fai oi ma fa malo si le fa vai oi tangata fa tua fai oi ma fa malo si le fa vai yo tatono ne vai ngole afia finge wa kele lo so ku fa ula fongo me amatanga lo por kalame fa le tono mai ya ngi fu la ko la aloa ngi lo yai por kalame lo mulia mai ya tatono ne ya fia
o se upule na ilu itau wa le tato wala au nei le atua a ave kako mai fa malolosi a wa mawalo kako le fa ko le atua a nga lue lo me alo fa le atua nga wa baku ya ti oi se ifa manguia mai le atua oi o tangata manuia o wa o tangata manuia pe atato tu mau le fa atua tu ile atua matato tau sinio matato sa ile le upole atua e manuia e me umatato te fa tino a fa malulu atu lo sunga ale fa tonu nei por kalame o le sasi fo ile no matua le amatanga ya manuia tele le nei afi fa mangalo fo le nanga le a le nei tu la la fiafi ya e mai se foi ya tu mau pe fa unga le atua ya ila to lo fa peona mau le nei ava no tato ti fa soa yo tato la ngona fa soa yo le upo le atua nei ya tato ngalu lu e fa tino fina ngalo le atua ya nei ya fiafi yo le au fa ai u tato se talo ona lo ya ini so por kalame lo mulia i mai fa manu ya tele le atua nei va ingo le fiafi tama o le watu male loto maulalo fa fetai lo wanga pa ia ila upu sa fa piona wa one ne ya fiafi mamato fa so ai le tino oilo mato watu ne ya fiafi fa manuia o etsamale au fa longo o ina mawale manoa mato se fa so ai la upu fa manuia tu o fesa tafa ni la nangi mase mamao na o watu ile upu la au na tinane ne ya fiafi ia pa ia tu ia ila fa manuia ngatsama anga le leifo etsama fo ai fo ile mai male poto ai mai se foi o fa manu yanga ta mai le fa atonu wa foi le fa foi no nei por kala me fa manu ya te ia ngata foi le fa tsua ai mai se le ainga anga le foi fa manu ya so se ta for nei la langi lo ai au na fa tso lo ngal lu e ta ma o wo pa anga nei por kala me fa manu ya tso lo ma tso tsua fa manu ya foi por kala me lo mulia ilo ma tso ta ma anga le la fi lo nga pa ia fa manatsu ma fa malama lo ma tso tsua por kalame ai mese for tape nanga awala vale vi ingo oilo matu sama wo o vole mavala awa tswayo no o Yesu amen and amen. To God be the glory forever and ever. Amen, amen, amen. Love you all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah.